La ban pendem no okla ka Iran da ka bastang ya ka jing Ukraine bat ka Amerika. Kentaj don keti ke Israel bat ka Amerika na ka jing pthai bom hnen ka janmit Iran ha ki South li ki jaka. Kabala penlong ban Jabreu hadu kumbah nrungut bat khat arngut kiwe pat ki balam ben saujur. Menta ka sngi tarik Februari hapo ka parlimen jong ka Iran. Kilometer ki dikhod jong ka parlimen kila pertabiang de kentin det to Amerika, det to Israel. Da ka bakila pongsendon daga uniform IRGC kum ka jing bitar ya ka European Union bakla khanseng leno ya ka IRGC. Kamu Ali Khamenei baldaja bukan ki kathma bat ka Amerika menta kumta kathma kan dei habarok kawe kathanya Middle East kata ka regional conflict. Kat kum ki khubor laong bahadin ba kajing berngem jong ka Amerika ban stang no ban bom ya ke Iran menta ka tayo. Ka baut la Trump ulama ham din ka singi sajan ya ke Iran. Ha ka ba ka Amerika kan stang no ban terbom ya ke Iran. Hadin kajing berngem jong udun Trump din ka singi menta ka singi ublay pat udun Trump la penpau da ka paong. Ba ka Iran kelas dang biang ya kajing Ukraine. Hakbaya kene ke Ukraine jong ke Amerika pat ke Iran omla pan pentipat sagi Gulf countries. Hakba ke Ukraine menta kadang daiswa tang ke Amerika bat ke Iran. Kumta utrom la penpau da ke baong kermen ke Ukraine kan poi ke nyesuk. Ba ke Iran kan kongu ya ke ba ke Amerika ke lakwa. Henry Ali Khamenei la ongpat belada ke Amerika kan stang kathma. Kumta kane kathma kan sadai habarok kawe kathany ha Middle East. Bat namar baka Iran kan skrwit bat penpai na phang ya barok kiri ki bakta ya ka klem ke jingmap. Bat ka basengo sirkai kadai baka Iran ka berngam direct ya udun Trump da ka ba ong pakan penyap yu da ka ba hakane kenti ka ba menta ka ba de ka sin ka ba ar kan misyu kumbala mis hakapori lap election. Hakaba upala persyang ban sityap yau Donald Trump kala day tang nakaskor ke Jong-u keba ula laj na ka jingyap. Henry lahato kane ka Ukraine jong ka Amerika pat ke Iran kan seso nem namar na duus nem arajar hajar lai hadu arajar san arajar khatsan arajar khat khandai hadu arajar arhuai arajar arpsau hadu arajar arphunriu kadi tang kane ka ju ka isu te tungun sepej hakane kenti ke pemerintah. Kadba ki dikhod juga parlimen juga Iran menta ka singi ublay kaliya pertabiang ya kene kentin det to Amerika det to Israel. Da ka bakla pongsendon da ka uniform IRGC kum ke jingbitar namar pa ka European Union kala khinseng leno ya ka IRGC. Kum taru ka Iran da ka jingbitar kala khinseng leno baro ya ki member juga European Union. Kat kum ki kubor loong baka Iran kadon ya kumbah saus pa kilogram enriched uranium ubala ban sna hadu kumbah saus teli ki nuclear bomb. Bala da shisha ka Iran kan la ban sna kita ki nuclear bomb kan de ki jingma ka bakraw ya ki wepat kiri haka perthai. Kat ba ka Israel bat ka Amerika ka kentaj mardor ban don keti haka jing pthai nin ki janmit sing sejanya Teran haki saus teli ki nongba. Kabakin tubru ya ke Jakasa jung sipai durio IRGC kepala penlong ban Jabreu hadu kumbah nrungut pat khat arngut kuwe pat kepala ben saujur. Kepala penlong ru nen kamit ya ke sipai IRGC ban ki kore kat bak Iran kelakam bak de jing pethai jung upaj lan jong kagas. Kum taru ke kebandang jan nang ne syakmat tongon ati kuwe pat ki khobor bandang wa. Play